član vlade. Predsjednik Tadić tvrdi da povećanja plata državnim funkcionerima neće biti sve dok je on na čelu države. Izgleda da se ministar ekonomije Mlađan Dinkić ne slaže sa predsjednikom jer će doći do odmrzavanja plate i penzija od januara. Ima ljudi očito na funkcijama koji ne žive od svojih plata. Ako ne žive od svojih plata, niko im ne brani da se odreknu u humanitarne svrhe. Ima mnogo onih koji žive od svojih plata. Ja spadam u te koji žive samo od plate. Tako da mislim da ne smemo da idemo u demagogiju, treba da budemo obazrivi, treba da vodimo računa o trenutku, najpre mora da se povećaju penzije ljudima i plate drugima, ali treba da se deli sudbina naroda. Dinkić ostaje pri tvrdnji da će Srbija, iako po mnogo čemu zaostaje za evropskim zemljama, imati 4 milijarde dolara direktnih investicija sledeće godine. U te investicije uračunata je i potencijalna prodaja Telekoma, a ministar ekonomije kaže da bi početna cena mogla da bude 1,4 milijarde evra. Dinkić takođe odbacuje tvrdnju o povezanosti njegovog zahteva da bude ministar za regionalni razvoj sa nedavno osnovanim Ujedinjenim regionima Srbije. Mislim da ti analitičari koji takve daju analize ne shvataju da postoje dve vrste ljudi. Ljudi koji imaju ideje i ljudi koji nemaju ideje. Da li vi mislite, na primjer, da ljudi koji imaju ideje mogu da imaju bezbroj ideja ukoliko ih zanima samo neka moć, samo neka vlast, kao što se to recimo meni pripisuje? Pre ili kasnije ti ljudi koji ih zanima samo moć, vlast, oni padnu. Oni padnu za 2 godine, oni padnu za 3 godine. Zašto? Zato što se to prosto ispolji kroz njihovu bezidejnost. U emisiji Između redova bilo je reči i o pregovorima sa MMF-om, koji prema Dinkićevim rečima nisu dovršeni samo zbog bolesti ministarke finansija. On međutim obećava da će biti u kontaktu putem maila, a da će dogovor biti postignut sa MMF-om do četvrtka.